Sarajevo tuguje nakon još jedne tragične saobraćajne nesreće. U naselju Sokolović Kolonija život je izgubio 34-godišnjeg Admir Cucaka, motociklista i oca maloletnog sina. Vest o njegovoj smrti pogodila je ne samo porodicu, već i brojne prijatelje i poznanike koji ga pamte kao vrednog, nasmejanog i dobrog čoveka. Admir je živeo u Butmiru i bavio se prodajom automobila. Njegov život, pun planova i svakodnevne borbe, prekinut je u trenutku koji je zauvijek promenio živote njegovih najbližih. Ono što ovu tragediju čini još težom jeste činjenica da iza sebe ostavlja maloletnog sina, koji će odrastati bez očeve ruke i podrške. Nesreća se dogodila juče u 18 sati i 15 minuta, kada je motocikl marke Honda, kojim je Admir upravljao, sleteo sa kolovoza i udario u putnički automobil marke Dacia. U automobilu se nalazio 41-godišnji vozač iz Sarajeva. Uprkos brzoj intervenciji, za Admira nije bilo spasa. Na društvenim mrežama pojavile su se brojne oproštajne poruke njegovih prijatelja. Neka ti je večni rahmet, dragi prijatelju, zauvek ćeš ostati u našim srcima, napisao je jedan od njih. Reči tuge i neverice preplavile su profile, jer malo ko je mogao da poveruje da je Admir prerano otišao. Oni koji su ga poznavali opisuju ga kao čoveka koji je uvek bio spreman pomoći, kao nekoga koji je živeo za porodicu i ponosio se svojim sinom. Njegov gubitak ostaće rana koju će porodice i prijatelji teško preboleti. Ova tragedija je još jednom podsjetila koliko je život nepredvidiv i koliko je važno čuvati svaki trenutak sa voljenima. Motociklisti, iako puni strasti za vožnjom, često su izloženi riziku na putevima, a ovakve nesreće opominju sve učesnike u saobraćaju da budu pažljiviji i odgovorniji. Sarajevo je izgubilo jednog mladog čoveka, sina, oca i prijatelja. Porodici, a posebno njegovom maloletnom sinu, ostaju uspomene i sećanja na trenutke koje su delili. I dok suze padaju, jedno je sigurno, Admir će zauvek ostati u srcima onih koji su ga voleli.